Sois silencieux, laisse-moi prier. Mão no ar e fica quieto, deixa-me orar. Cher Saint-Esprit, Caro Espírito Santo, nous voici réunis, regroupés en ces lieux pour élever et célébrer le grand roi. eis-nos reunidos neste lugar para elevar e celebrar o grande Rei. Je te demande de nous toucher puissamment en ce jour Peço-te que nos toque poderosamente neste et dia de prendre le contrôle de toutes choses en ces lieux. e que tome controle de toda coisa neste lugar. Déploie ta puissance au milieu de nous. Despeja seu poder no meio de nós. Que les anges exécutent toutes les instructions qui seront données. E que os anjos possam executar tudo que Cher Saint-Esprit, caro Espírito Santo. ouvre nos yeux Abre nossos olhos, pour que l'on voit comme Dieu. que possamos a vendo como Ouvre Deus. nos oreilles pour entendre comme Dieu veut qu'on entende. Abre nossos ouvidos para que escutemos de maneira que Deus quer que nós escutemos. Donne-nous une nouvelle capacité de perception des choses. Dá-nos uma nova capacidade de perseverar as coisas. Une nouvelle capacité d'écoute. Uma nova capacidade de escuta. Touche nos cœurs. Para que ouvimos, toca nos corações. Afin que ce que nous écouterons prenne place en nous. Para que aquilo que nós vamos ouvirmos que toma lugar nos corações. Glorifie le Père. Glorifica o Pai. Oh Jésus, Oh Jesus, tu es le roi des rois, Tu és Rei dos Reis, le Seigneur des seigneurs. Senhor dos Senhores. C'est pour toi que nous sommes là ici. É para você que estamos aqui, Pour te prêcher, prêcher ton nom, para te pregar e pregar prêcher teu ton nome, royaume. teu nome glorioso. Merci de ta présence au milieu de nous, cher Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Obrigado pela sua presença no meio de nós, Jesus, Salvador e Senhor. Que quelqu'un avec moi élève encore un peu plus haut les mains. Que alguém comigo coloca mais em cima as suas mãos. Chantons tous. Nos mains élevées et encore, élève la voix, chante Alléluia. Come on. Exalte a voz. Encore Alléluia. Chorale, come on. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Alléluia, Alléluia. Aleluia. Encore pour la dernière fois, à haute voix maintenant, élevons nos voix plus fort. Come on. Encore à haute voix, les mains levées à haute voix.
quelque chose est en train de se passer. Encore, encore. Élevez-le encore, élevez-le en chantant, élevez-le encore. Les mains levées, encore une dernière fois. Alléluia. Les mains levées, les mains levées. Les mains levées. Encore musique, musique. Encore pour la toute dernière fois.
I am the Lord. That he lady. Jesus. I am the Lord. Your healer. I send my word. And I heal your disease. I am the Lord. Your healer. Enlevez-le vite, enlevez-le. Enlevez-le. I am the Lord. That he lady. I am the Lord. Your healer. I send my word. And I heal your disease. I am the Lord. Your healer. Yo Sanzambe. Mobikisi. Yo Sanzambe. Nanguya. Ilo banal. Yo besinga ibomo. Yo Sanzambe. Nanguya. I am the Lord that healeth thee. I am the God, my healer. You send your way And you heal. and you heal my disease. You are the Lord. You are the Lord, My my healer. healer. You are the Lord. You are the Lord That lady. that healeth thee. You are the Lord. You are my healer. You send your word. You send your word And you heal and you heal my disease. I am the Lord, my healer. mon histoire avec le Saint-Esprit. C'est l'histoire de la chambre haute. Mon histoire avec le Saint-Esprit. C'est l'histoire de la Pentecôte. Mon histoire avec le Saint-Esprit. C'est l'histoire des lieux élevés. Mon histoire, oh mon histoire, mon histoire, oh mon histoire, mon histoire, oh mon histoire, c'est l'histoire de la vie. Asseyez-vous, asseyez-vous. Assentemos. Ou encore, ta vie n'est pas un fardeau pour Dieu. Teu ministério ou a sua vida não é fardo ou não é uma carga para Deus. Nous sommes à l'école. Estamos na escola. Donc, tu n'es pas un fardeau pour Dieu. Tu não és uma carga para Deus. Tu me comprendras pourquoi je dis ça. Vais entender por que tu vai dizer isto. Tu n'es pas un fardeau pour Dieu. Tu não és uma carga por Deus. C'est pour cela que je suis là au nom de Jésus ce matin Eu estou aqui em nome de Jesus nesta manhã pour dire à quelqu'un, para dizer a alguém: le jour qui bloquait ton ministère va tomber ce matin. dia que o plano do seu ministério vai cair nesta manhã. Car la Bible dit, l'onction brise le joug. A Bíblia diz que a unça quebra o jugo. La puissance de Dieu brise le blocage, la sécheresse. O poder de Deus quebra a blocagem e a sequeira. La Bible dit comme l'aigle A Bíblia diz como a águia couvre ce petit, cobre seus filhos, il voltige, está il les prend. voando, toma-os. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Na realidade, isso quer dizer o quê? Les scientifiques
científicos ont étudié l'aigle. estudaram a águia. Et la Bible l'a dit avant même que la science arrive à découvrir cela. E a Bíblia está a dizer isto antes que a ciência possa descobrir. On dit pareil à l'aigle. Serão que é como a águia, Pareil à l'aigle. semelhante à águia. Il voltige. Está voando Il couvre ses petits. e vai cobrir seus Il pequenos. voltige. Está voando, Il les prend. toma-os. Les scientifiques disent Os científicos les dizem nids d'un aigle peuvent faire 2 à 3 mètres. Le nid, o ninho de uma águia, leur maison, la maison des sim, aigles, o ninho pode fazer peut faire 2 à 3 mètres. 2 ou 3 metros. C'est grand. É muito grande. Et l'aigle prend il prend ses petits, il les met dans le nid. E a águia toma seus filhotos e coloca dentro do ninho. Mais qu'est-ce qu'il fait, l'aigle? O que ele faça? Quand les petits ne peuvent pas voler, Quando os filhotos não conseguem voar, ils sont dans le nid, estão no ninho, ils ne savent pas que voler, c'est leur nature. não sabem o que voar é a natureza para eles. Ils ne savent pas que aller en profondeur, c'est leur nature en hauteur. Não sabem que voando em profundidade, em altura, é a sua natureza. Mais lui, la Monsieur. maman doit leur apprendre. A mãe é que vai ensiná-los. Il doit leur dire, Vai nos dizer, vous êtes dans le nid, vocês estão no ninho, mais votre vie ne s'arrête pas dans le nid. a vossa vida não finda-se aqui no ninho. Et comme les petits ne comprennent pas le langage de la maman, E como os filhotos não entendem a linguagem da mãe, les scientifiques os disent, científicos dizem, l'aigle vient, il commence à enlever chaque morceau de bois, morceau l'un après l'autre, avec son bec, avec ses pieds. a mãe vem e vai tirando cada vez uma metade de pau. Vai tirando, vai tirando. Et puis ici, ils sont 3. E se são 3, Lorsqu'on enlève ici, quando ils se serrent tous d'un tiram côté. aqui, vão, Parce qu'ils se sentent dans l'insécurité. porque estão a sentir insegurança. Lorsqu'ils continuent à lever, ils se serrent tous. Quando tira, vão se agarrar todos. Finalement, lorsqu'ils enlèvent tout, Quando tira tudo, les petits sentent que c'est la mort. os filhotos sentem que é a morte. Et ils commencent à tomber. Começam a Ils cair. ne savent pas voler. Não sabem voar. Ils ne savent pas qu'ils ont des ailes. Não sabem que tem asas. Dans leur tête, c'est la mort. Na sua cabeça é a morte. Et la Bible dit pareil à E a l'aigle. Bíblia diz que semelhante a En águia. ce moment-là, ils voltigent. Naquele momento vão voando. L'aigle va descendre en vitesse. Vai descer com a velocidade. En dessous, il dépasse les petits Vai ultrapassar et il étend filhotos. ses ailes. E vai colocar suas asas. Et les petits qui criaient, Nakoufi, ils viennent tomber sur ses Os ailes. filhotos que Et gritavam, puis vão morrer, ils vão morrer. remontent avec Vão eux cair nas asas e vai subir mais com eles. pour leur dire, Para lhes dizer, vous devez apprendre à voler. vocês Il y a devem des saber ministères voar. qui sont appelés à voler plus haut. Há um ministério que deve voar mais longe. Ton ministère est appelé à aller plus haut. O teu ministério é chamado a ir de além. Mais toi-même, tu ne comprends pas Como é que você não entende? que Dieu t'appelle à voler plus haut. Que Deus te chama para voar mais Que Dieu longe. t'appelle à aller plus loin. Deus te chama para ir longe. Et comme tu ne comprends pas, Como você não entende, Dieu va enlever chaque morceau de bois. e Deus vai tirar cada pau, cada pau. Et tu vas commencer à dire, E você vai dizer, c'est fini pour mon ministère. acabou para o meu C'est ministério. fini pour ma vie. Acabou para a minha vida. Quand toi tu penses que c'est fini, Quando você pensa que il acabou, va voltiger. e ele vai Il voando, va étendre ses vai ailes. colocar as suas Il va te asas, transporter e vai transformar, et te ramener. e vai te levar de Ce novo. matin, Esta manhã, il y a un ministère há ministério qu'on va récupérer par les ailes. que será recuperar as asas. Il y a un Há ministère ministério qui pense que c'était fini. que pensa que Mais acabou. aujourd'hui, Hoje, je suis venu dire à ce ministère, eu estou a dizer ce ao n'est pas ministério, encore fini. não acabou. Tu voleras encore. Vai voando Tu mais. voleras encore. Vai voar mais. Tu voleras encore. Vai voar mais. Si tu es d'accord, dis yes. Aleluia. Si tu es d'accord, dis amen. Se tu és de acordo, diga amém. Asseyez-vous. Sentemos. Il prend. Ele toma. Et il peut faire ça 4 fois. Pode fazer isto 4 vezes. 5 fois. Que 5 vezes. Jusqu'au jour où il va dire, maintenant, ici, ce que je fais là. Até o dia que vai dizer, tentam ainda o que ele está a fazer. Je vais mourir. Non, mais tu as les ailes. Vou morrer. Não, você tem asas.
asas. Le petit essaie de se lancer. Então, o filhote vai tentar. Il s'arrête là. E vai findar. Il y a encore. E vai. Et puis un jour, il vole, il va plus loin. Outro dia vai voar, vai. Je suis venu dire à un ministère qui pensait tourner en rond. Eu estou a dizer a Dieu ne t'a pas appelé pour tourner en rond. Deus não te chamou para Dieu n'a pas rodear. appelé ton ministère pour la médiocrité. Dieu n'a pas appelé ton ministère pour les défaits. Não te À chamou para partir d'aujourd'hui, A partir il y a de hoje, l'onction de la vitesse. a unção Il y a da l'onction velocidade. de l'altitude. Tu Tu voleras plus haut. Vai Ton voando mais travail longe. volera plus haut. Teu trabalho vai Tes voando. affaires voleront plus haut. Negócio vai Tes voando. finances voleront plus haut. Finança vai Si tu es voando. d'accord, dis je reçois. Você está de acordo? Diga eu recebo. Les épreuves, As provas, les difficultés qui t'arrivent, dificuldades que chegam a você, c'est Dieu qui les permet. é Deus que o permite. Parce que tu dois sortir du nid. Porque deve sair do ninho. Il y a des gens qui ont considéré leur petit troupeau, leur nid éternel. Há gente que consideraram o seu pequeno rebanho como ninho eterno. Ou le groupe de partenaires, c'est ça son nid. Il pense qu'il est confortable avec deux partenaires. Ele está a pensar que esse grupo do patrocinador tem o seu ninho. Ele tem força com duas pessoas. Alors que pour Dieu, Por enquanto, por tu as Deus, besoin, tu as droit à plusieurs partenaires. você deve ter muito de Alors comme tu ne patrocinadores. comprends pas, Quando Dieu tu va entende, enlever un partenaire. Deus Il y a vai un tirar partenaire um. qui va partir. Et Il y a um un vai partenaire partir. qui sera fâché. Oh, Après vai tu ser. restes seul. Você Tu dis fica je só. n'ai plus de partenaire. Não tem mais Comment je partenaires. peux voler? Como Dieu eu vou te voar? dit, jette-toi. Allez, Je suis ton partenaire. eu sou teu Je patrocinador. suis ton partenaire. Sou teu patrocinador. Te levar. Il te Vai te transportera. transportar. J'ai dit, il te transportera. Oh, vai te À levar. partir d'aujourd'hui, A partir de hoje, tu sortiras. você sairá. Tu seras transporté. Vai ser Sur levado les ailes. nas asas. Tu voleras. Vai Tu voando. iras plus haut. Vai mais longe. Même si tu n'as rien aujourd'hui, Que seja que não tens nada le hoje. moment viendra, tu y auras. Oh, o tempo virá, você terá. Même si tu n'as pas beaucoup aujourd'hui, Que seja que não tens muito le hoje. moment viendra, tu en auras. O momento virá, terás. Je prophétise à l'église de Luanda. Profetizo na igreja de Luanda. Allez de l'avant. Vai além. Prospérez. Prosperam. Ayez des richesses. Oh, tenha Volez riqueza. plus haut. Voa mais longe. Volez plus haut. Voa mais Ce longe. que tu manques aujourd'hui, O que você falta tu hoje, l'auras demain. terás amanhã. Tu l'auras dans les minutes. Terás Tu l'auras dans les heures à venir. Terás amanhã. Tout est possible Tudo é à possível. celui qui croit. Aquele que crê. Si tu crois, Se tu crês, tu voleras plus haut. vai voando mais Si longe. tu crois, Se tu crês, tu auras les tu partenaires. terás Si patrocinadores. tu crois, Se tu crês, tu construiras le temps. vai construir templo. Si tu crois, Se tu crês, il y aura la différence. haverá diferença. La différence. A diferença. La A différence. diferença. La A différence. diferença. La A différence. diferença. La différence dans ta vie. A diferença na La sua vida. différence dans tes A affaires. diferença no seu La negócio. différence dans tes A finances. diferença na La sua différence finança. dans ton A ministère. diferença no La ministério. différence dans ta maison. A diferença na tua La casa. différence dans ton quartier. A diferença no seu bairro. Reçois l'onction. Receba a unção. L'onction de la différence. A unção da diferença. L'onction des miracles. A unção da L'onction des diferença. brodés. Unção Si de tu es bondade. d'accord, dis yes. Você está de acordo? Diga Si tu es yes. d'accord, dis alléluia. Diga aleluia. Glória a Jesus. Nós sentemos. Tu n'as pas besoin d'un Dieu étranger. Você não precisa de um Deus estranho. Tu n'as pas besoin de toucher au fétiche. Ah, não precisa de tocar feitiço. C'est un Dieu étranger. É um Deus estranho. Tu n'as pas besoin de la magie. Você não precisa de Oh, pour magia. que l'église grandisse. Ou para que a igreja Oh, pour que cresça. j'ai des partenaires. Para que tenha Je patrocinadores. vais mettre les lititi dans ma langue. É, Pour vou colocar prophétiser. essa coisa para Allez, profetizar. toca couler. É, de lado. C'est le Dieu de la Bible qui bénit. É Deus da C'est le Bíblia Dieu que de la Bible abençoa. qui élève. É Deus da Bíblia que eleva. Le secours O socorro ne vient ni de l'Orient, não vem do ni Oriente, de l'Occident, nem do Ocidente. mais le secours Mas o socorro vient de l'Éternel. vem do Eterno. Alléluia. Ton ministère Seu ministério sera béni par Dieu. será abençoado Ta a vie Deus. à toi A tua vida sera touchée par Dieu. será tocado a Deus. Si tu n'as connu yes, Ah, yes. si tu n'as connu Diga alléluia.
Pour sortir Israël, mon bishop, Para fazer sair Israel, bispo, il n'a pas eu besoin d'un Dieu étranger. não precisava de Deus estranho. Ça veut dire que Dieu n'a pas eu besoin d'un assistant. Quer dizer que Deus não precisava do assistente. Dieu n'a pas eu besoin d'un conseiller. Deus não precisava de conselheiro. Ou de quelqu'un qui veut dire, je peux t'aider. Alguém para, eu posso te ajudar. Si pour sortir Israël, il n'a pas eu besoin d'aide. Se para fazer sair Israel não precisou ajuda, Et socorro. pour ton ministère, Agora teu ministério. tu veux aider Dieu Tu pode ajudar en a Deus. cherchant la magie, Tá procurar en magia. cherchant l'occultisme, Vai procurar o en ocultismo. cherchant la rose croix, Tá procurar os en abusos. cherchant la franc-maçonnerie, Tá procurar a en formações. allant chez les féticheurs. Tá ir aos bruxos. Non, Aos ce n'est ni feiticeiros. par la force, Não, não ce é n'est pela ni par força. la puissance, Não é pelo poder. mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Mas é pelo Espírito do interno. Les gens me disent, A gente me diga, tu as touché à la magie. você tocou magia. Je dis, oh, Eu disse, oh. c'est une injure. Oh, isso, você Pourquoi vous diminuez Dieu à la Por que, que magie? você está baixando Deus Pourquoi na vous magia? diminuez Dieu au fétiche? Você está metendo feitiço Ça, c'est comparado a un Deus. dénigrement. Isso, você está denigrindo C'est a un Deus. mépris pour Dieu. Você está meprisando a Il Deus. n'a pas besoin d'un Dieu étranger. Ele não precisa um Deus Et estranho. moi aussi, E eu também, pour mon élévation, para minha elevação, pour mon succès, para meu sucesso, pour ma grandeur, para minha je n'ai grandeza, pas besoin de Dieu não étranger. preciso de um Deus Je n'ai estranho. pas besoin de fétiches. Não preciso Je de n'ai pas feitiço. besoin de fausses prophéties. Não preciso Je de n'ai falsa pas besoin de profecia. faux miracles. Não preciso de falso milagre. Malheureusement, Oh, infelizmente, aujourd'hui, hoje, nous avons des faux prophètes. nós temos uma falsa profeta. Pour vivre, Para viver, il faut donner des fausses prophéties. deve dar falsas Nous avons profecias. des faux prophètes. Temos falsos profetas. Pour vivre, Para viver, il faut dire les mensonges. deve dizer Tu n'as pas mentira. besoin de faux dieux. Oh, Tu não é as falso. besoin de Dieu. Você precisa de Deus. Avec Dieu, Com tu Deus, prophétiseras. vai profetizar. Avec Dieu, Com Deus, il y aura des miracles. haverá milagre. Avec Dieu, Com Deus, il y aura des prodiges. haverá promessa. Recevez l'onction. Receba a unção. Recevez l'onction. Receba a unção. Recevez l'onction. Receba a unção. Dans mon pays, No meu país, beaucoup de faux prophètes. há muitos falsos profetas. Je les ai tous menacés. Todos os ameacei. Je dis, celui qui osera encore Eu disse, aquele que vai tentar mais mentir mentir au nom de Dieu no nome de Deus, mourra. vai morrer. Je dis, celui qui touchera à une feuille, Aquele que vai tocar numa folha, il mourra. vai morrer. Il y a un qui est mort il y a 3 mois. Alguém que morreu há 3 meses. Il y a un qui est mort il y a 3 mois. Morreu há 3 meses passado. Et je dis, cette parole-là est libérée. E eu falei, esta palavra está mesmo libertada em toda a nação. Je la libère à Luanda. Estou a libertar a Luanda. Je la libère à Luanda. Eu liberto a Luanda. Je la libère à Estou a Luanda. lançar essa palavra a Luanda. Ceux qui jouent avec Dieu, Aquele que brinca com ils Deus rencontreront notre Dieu. vão se encontrar com nosso Ceux qui Deus. prophétisent dans les mensonges, Aquele que profetiza pour na avoir mentira, l'argent, para ter pour dinheiro, avoir les véhicules, para ter ils carros, rencontreront Dieu. vão encontrar a L'heure Deus. est arrivée A hora où chegou. les vrais adorateurs Verdadeiro adoradores adoreront le Père adorarão o Pai en esprit Espírito et en e vérité. na verdade. Recevez, Recebe! recevez, Recebe! recevez. Recebe! Eu recebo! Mutuako saote. Ninguém te mente. Oh, olingyo église comme munene yakala la kisayo. Quero que a igreja torne-se grande. Vem, vou te mostrar. Lobana, je n'ai pas besoin de Dieu étranger. Diga, não preciso de Deus estranho. Je n'ai que besoin de la parole. Só preciso da palavra. Au commencement était la parole. Ao começo era La a palavra. parole était avec Dieu. A palavra era com Et Deus. tout ce qui existe E tudo que existe era. par la parole. Existiu na Et avec palavra. la parole, E a palavra. ce qui n'existe pas Aquilo que não existe. viendra. Virá. J'appelle dans ton ministère, Eu chamo no teu par ministério. la puissance de la parole, No poder da des palavra. choses dont tu as besoin. As coisas que você Que precisa. ces choses viennent. Que essas coisas Que chegam. ces choses Que viennent. essas coisas La chegam. A grandeur, grandeza. A l'excellence, excelência. les prodiges, O progresso. l'élévation, A elevação. le succès, O sucesso. la réussite. A Recevez, recebe. recevez. Recebe. Je dis recevez. Eu estou a dizer recebe. E eu recebo.
Je chasse Eu estou a chutar, loin de l'église longe da igreja, tous les dieux étrangers. todos os deuses estranhos. Tu veux que Dieu te bénisse? Quero que Deus te abençoe. Je dois nettoyer tes pieds. Eu vou lavar ainda teus pés. Je dois faire des E cérémonies vou fazer cerimonias pour intimider quelqu'un, para intimidar alguém, pour le faire peur. para lhe fazer On n'a temer. pas reçu l'onction pour intimider. Não recebemos On unção a para reçu l'onction intimidar. pour affecter. Nós On a recebemos reçu para l'onction afetar, pour donner la joie. para dar On a alegria. reçu l'onction pour donner la E paix. para dar a paz. Recevez l'onction. Receba a unção. Communiquez la paix. Comunica a paz. Communiquez la joie. Comunica a Que les alegria. malades soient Que guéris. os doentes sejam curados. Ressuscitez les morts. Ressuscita a morte. Purifiez les lépreux. Purifica leprosos. Ressuscitez les morts. Ressuscita a Si morte. tu es d'accord, dis yes. Se tu é de acordo, diga yes. Quelqu'un m'a dit, Alguém me disse, vieux, Deus, aux trop sévères. velho, você é muito... Tika bilo kona mikemi to sala kwande zo sunga biso. Você controla muito. Deixa essas coisas que estão nos ajudando. Ganga makasi, Dieu étranger. Deus estranho. Estranho. Mais Jésus a dit, quand il viendra, Jesus disse quando virá, on l'appellera lhe chamarão le consolateur. o Consolador. Yende mosungi ya solo. Ele que é verdadeiro Isunga Consolador. sumozo lukawane zeba Dieu étranger. Aquela ajuda que você procura é fogo estranho. Chaka basi mafuta na nzoto basi c'est quoi ça? Tá colocar Ganga azeite. makasi ndoki. Bruxo. Bruxo. On doit purifier notre église Vamos purificar as nossas igrejas. pour que l'église soit puissante. Para que a igreja seja On doit poderosa. fermer toutes les portes à l'église Vamos fechar todas as portas da igreja. aux faux dieux. Aos falsos On deuses. doit fermer les portes. Vamos fechar Les portas. faux dieux ne doivent plus entrer à l'église. Os falsos de Deus não podem mais Le entrar na mensonge, igreja. A mentira. l'escroquerie. A bruxaria e a burladores. Avant de venir ici, Antes de chegar aqui, le maréchal m'a donné des témoignages. J'ai eu des larmes. me deram testemunho até sair lágrima. Il m'a dit voilà ce qui est arrivé. O que aconteceu? Telle personne, voilà ce qu'il a fait pour moi. Uma pessoa me Quand je fez regardais, assim. je ne voyais pas que cette personne peut faire ça. E essa pessoa não pode fazer Telle isso. personne m'a acheté une E Jeep. essa aqui Telle personne m'a donné autant me d'argent. comprou, me deu. Voilà ce que nous voulons. Aquilo que nós queremos. Dieu touche le cœur. Deus toca o coração. Mais Dieu n'a pas besoin de mercenaires à l'église. Deus não precisa de mercenários, rebeldes, Des gens bruxos. qui déchirent le cœur des gens. A gente que estão a rasgar o coração da gente. Sinon tu mourras. Donne. Donne. Dá, senão vai morrer. Donne. Dá. Donne. Tá Monsieur, tu es un meurtrier. Tu és, tá colocar crente, dá. Tu es un mercenaire. Tu és mercenário. Le Saint-Esprit en nous O Espírito Santo em nós touche le cœur des gens. toca o coração de a gente. Je suis venu à Luanda. Eu cheguei em Luanda. Vous pensez que je n'ai pas de besoin, moi? Vocês pensam que não preciso de nada eu? Mais je ne peux pas utiliser mon onction pour commencer à rançonner les gens. Não posso utilizar a minha unção para burular pessoas. Je ne peux pas faire ça. Não posso fazer isto. Je ne peux pas vous dire, vous avez vu ce que Dieu fait? Vous savez o que Deus Maintenant, faz? venez, venez. Agora vem, Toi, vem. mais, hein, Você, je ne peux pas être. Não, não Le posso Dieu fazer. que je sais Deus que eu sirvo va toucher le cœur vai tocar corações pour que les gens me bénissent. para que a gente me abençoe. Je vais prononcer une parole sur toi. Vou pronunciar uma palavra sobre À você. partir d'aujourd'hui, A partir de hoje, la faveur de Dieu t'accompagnera partout. o favor de Deus vai te acompanhar em todo sítio. Tu ne forceras plus rien. Não vai forçar mais nada. Tu ne te battras plus Não vai forçar pour vivre le ministère. Ai, só Que la faveur O t'accompagne favor te acompanha. partout où tu iras. Em todo sítio onde Que la vais. faveur soit avec toi. Que o favor esteja contigo. Partout où tu entreras, Em todo sítio vai les entrar. portes s'ouvriront. Que as portas se La abrem. grâce t'accompagnera. A graça te La acompanha. bénédiction sera avec A toi. bênção será Si tu es contigo. d'accord, dis Se de Amen. acordo, diga amém. Encore Amen. Mas amém. Je vais terminer. Eu quero acabar. On dit, la Bible dit, A Bíblia diz: il n'a pas eu besoin d'un Dieu étranger. não precisava a ajuda de Deus estranho. Mais nous,
Nous associons Dieu et les dieux étrangers. Associamos Deus com Deus estranho. Quelqu'un m'a dit, Alguém me disse, dans notre province de Katanga, na nossa província de Katanga, si tu arrives là-bas, se você chega aí, on va te donner un morceau de feuille. vão te dar uma folheta, Tu mets sous la langue. coloca embaixo da língua. Tes yeux vont commencer à voir. Agora, os olhos vão se Tu abrir. vas commencer à prophétiser. Você vai começar a profetizar. Bruxo. J'ai dit, oh mon Dieu, Eu disse, oh meu les Deus, dieux étrangers à l'église. Deus estranho na igreja. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une feuille? Eu preciso de uma folheta. Quand les gens voient ici, Quando a gente está vendo aqui, quelle feuille nous avons mis dans leur langue? que tipo de folha que nós metemos? Quand la femme là a vu les anges, Quando aquela mulher viu quelle antes, feuille on a mis sur elle? que folha que nós colocamos? Quand les langues se délient et prophétisent, quelle feuille on a mis? Quando as línguas estão se abrindo para profetizar, que tipo Laissez de la folha? place au Saint-Esprit. Deixa lugar ao Espírito Santo. N'allez pas dans la compétition. Não vai na N'allez pas dans la competição, jalousie, sempre dans la na rivalité. inveja, na Ça ne vous rivalidade. avancera pas. Nunca vai adiantar. Restez tel que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous êtes. Permanece. Seja vaidoso daquilo que tu és. Travaillez dans votre portion. Trabalhe na sua porção. L'onction que je vais transférer, A unça que vou transferir. vous n'allez pas faire comme moi, nécessairement, non. Você não vai fazer Mais isso. chacun de vous a quelque chose déjà. Cada de vocês já Moi, usa. ce que je viens faire, je viens activer ce qui est en toi. Vou ativar aquilo que está em ti. Moi, je n'ai rien à te donner de plus. Eu não tenho nada a te dar demais. Je suis seulement un réveilleur. Somente vou acordar. Je viens réveiller les talents qui dorment. Vou acordar os talentos. Je que viens estão réveiller dormindo. les champions qui dorment. Oh, o campeão que está a dormir, vou Avec acordar. l'onction que je vais communiquer, Com a unça que vou je comunicar, viens activer ce qui est en toi. vou ativar aquilo que está em Ce ti. qui dormait se O réveille. que dormia, La chose qui acorda. était morte ressuscite. A coisa que morreu, Recevez la résurrection de vos talents, receba a ressurreição de talentos. la résurrection de vos A ministères. ressurreição de vossos ministérios. Tout ministère qui ne marche plus, Todo ministério que não vai mais além. aujourd'hui, Hoje c'est la résurrection. é a ressurreição. Je dis c'est la résurrection. É a ressurreição. Je dis c'est la Isso résurrection. é a ressurreição. Quand tu arriveras quelque part, Quando chegar a algum sítio, les gens viendront vers toi. a gente virá verso você. Homme de Dieu, Oh, fais quelque chose pour moi. homem de Deus, faça uma coisa para mim. Parce qu'il voit que tu es porteur de quelque chose. Porque está a ver que você leva alguma coisa. Mais ce n'est pas toi qui m'as intimidé. Je suis venu maintenant. Hein? Não Tu é m'as você. pas vu. Hein? Você não me viu? Ah. Já cheguei. Je suis le prophète, non? Tu m'as Ah, pas vu. sou profeta. Não está me vendo? Moi, je crois aux prophètes. Eu creio nos profetas. Il y a beaucoup de prophètes que je connais. Há muitos profetas que eu conheço. Moi, je crois. Eu creio. Ils sont nombreux des prophètes. Há muitos profetas. Mais je m'adresse à ceux qui sont en train d'abîmer le ministère prophétique. Estou a falar naqueles que estão estragando este ministério profético. Et la Bible dit, E a Bíblia diz: il a amené le peuple levou o povo vers les hauteurs. nas alturas. Et le peuple a mangé le fruit. E o povo comeu o fruto. La Bible dit, le peuple a mangé le fruit. E a Bíblia diz que o povo comeu fruta. Si tu laisses Dieu te transporter, Se você deixar que Deus te tu transporte, mangeras le fruit de ton travail. vai comer fruta do teu trabalho. Personne ne peut travailler sans être bénéficiaire. Ninguém pode trabalhar sem ser beneficiário. Tu bénéficieras. Tu vai beneficiar. Tu bénéficieras. Vai beneficiando. Je suis venu activer au nom de Jésus Eu venho para ativar em nome de la Jesus chose qui somnolait, a coisa que estava adormecendo. la chose qui dormait. Aquela coisa que estava já dormindo. Il y a des ministères qui ronflent. Cosquenando agora. Tá? Même un petit démon, il ne peut pas chasser parce qu'il dort. Pequeno demônio não pode chutar porque está dormindo. Ce sont des ministères qui souffrent. Oh, là, là, qui n'okimora kainga na kingo. Pasteur, São pasteur. ministério que falam que eu dormi. Pasteur. Bruxo Ah, matacou. eu kota na chambre na ngane. Entrou no meu quarto como? Vai começar aonde? Angai akobwaka ba flèche. Vai deitar flechas. Makota ti aya finanga. Vai entrar e magarar aqui no D'abord pescoço. nombre ba anjo na lala kana bango. O Oh, na número de zotambola na anjos bango. que dorme comigo, que anda comigo. Chama kolondegene. Vai meter perna como? Ne faisons pas dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Não dizemos aquilo que Deus não disse. Il peut me combattre. Pode combater. Mais comme ça, nyama na ya vande la kanga lokola mpunda. Que eu torno a ser Mukongwe, cavalo, Mukongwe. cavalo dele.
Oh, escosta. lelo bafini nga nalali te. Não dormi para escosta. Venham muitos amanhã. Je suis venu pour cette école. Eu venho para esta escola. C'est demain que je vais faire le transfert. E amanhã que vou fazer a transferência. Maintenant, je continue à faire des déclarations de proclamation. Vou continuar a fazer declarações de Mais demain, je proclamações. vais toucher beaucoup de gens. Amanhã vou tocar Demain, je muitas prendrai vidas. mon temps Vou tomar meu tempo pour vous demain. para vocês amanhã. Qu'il pleuve pas. Chover como Entrez dans não. la boue. Entra Mouillez vos nas chaussures. águas. Entra mesmo. Mouillez vos habits. Você mesmo molha tudo. Retrouvons-nous ici. Que seja Dans calçado la vie. ou vestido. Lá no, Dans la vie, na vida, il y a toujours un Jourdain. há somente dia. Ne vous arrêtez pas à Gilgal. Ne vous arrêtez pas à Bethel. Não findas com ninguém. Ne vous arrêtez pas à Não Jéricho. findas se Jericó. Mais il faut arriver au Jourdain. Aquele galho. Et quand vous arrivez au Jourdain, Chega até Jordão. c'est là que le manteau tombe. É aí onde o casaco cai. Et notre Jourdain, c'est demain. O nosso Jordão é amanhã. Demain, je vais me tuer dans cette salle. Amanhã vou se matar nesta sala. Je vais mourir ici demain. Sous l'onction. O bicho vai morrer aqui embaixo da unção. Pour la vie de quelqu'un ici. Ah, pela vida de alguém. Après moi, voilà ce que mon Dieu va faire dans vos vies. Você não vê o que meu Deus vai fazer nas vossas vidas. Je vois des larmes qui sont en train de sécher. Lágrimas enxugadas. Je vois des blessures intérieures guéries. Estou a ver feridas interiores sejam curadas. Lève la main. Coloca a mão no ar. Une minute pour remercier le Seigneur. Minuto somente para agradecermos. Et lève la voix, commence à remercier le Seigneur. Coloca a voz no ar, exalte a sua voz e agradeça ao Senhor. Lève les mains plus haut. Coloca mãos em cima, Plus haut les mains. mais nas alturas, Et lève la voix plus haut. E você levanta a voz. Dis merci à Dieu. Diga obrigado. Obrigado, meu Deus. Merci. Acclame le Seigneur. Uma salva de palma. Chuva de palma para o nosso Senhor. Asseyez-vous. Acendemos. Chantez ça en portugais. Lève les deux mains. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Name of Jesus. Nome de Jesus. Take it. Take it. Lève les mains plus haut. Coloca a mão no ar. Take it. Take it. Soyez derrière les gens quand j'ai pris pour eux. Seja grandioso. Seja grandioso. Take it. Take it. Take it. Mon Dieu, quelque chose arrive ici. Alguma coisa acontece. Quelque chose arrive dans la salle. Alguma coisa acontece na sala. Quelque chose arrive dans la salle. Alguma coisa na sala. Quelque chose arrive dans la salle. Alguma coisa acontece na sala. La puissance est récente. O poder está aí. Take it. Take it. Il y a de l'électricité dans la salle. Está visitar. Lève les mains, commence à prier. Commence à prier. Coloca a mão no ar. Commence à prier. Coloca a mão no ar. Commence à prier. E coloca a voz. Já levanta a sua voz. Começa a orar. Mettez-moi Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Deus Todo-Poderoso. Tout l'univers. Todo o universo. Créé par lui. Criado por Ele.
je vais souffler dans mon micro. Coloca a mão no ar, eu vou soprar no meu micro. Et le vent de l'esprit va souffler dans la E salle. o vento do Espírito vai soprar na Levez sala. les mains, soyez prêts. Coloca a mão no ar, seja pronto. Cher Saint-Esprit, Caro Santo Espírito, accompagne ce mot. acompanhe este Agora, levanta suas duas mãos. Termine tous par l'adoration. Adorons-le. Vamos acabar todos com a adoração, adorando o Rei.